Good day. Welcome to Miles Cebu. I'm your host, Dr. Steven Seno, and we are here on site. Nya naatay very special na guest. Ang guest kay ang atong presidente sa Association of Barangay Captains, Barangay Councils, si Councilor Franklin Ong. Councilor Franklin Ong, good day. May adlaw diha nimo. Yeah. So, atong i-explain sa atong viewers karon kung ngano ta naa diri sa Pitos Gym, naa sa gym sa Cogon Ramos, no? So, na-confuse ko kay earlier to amit tanan sa Pitos Gym, no? Ako si Councilor myself. So, kini nga atong activity, Councilor Ong, ato ko nung i-explain sa atong audience so nang kung ano ta nag-organize og nani klaseng activity diri sa Cogon Ramos Gym. Okay, so yes, thank you Dr. Seno. Ako mag-isuna na subuan no na we are very happy, you know. Natay opportunity na ami karon diri in partnership ang Liga ng mga Barangay Cebu City or the Association of Barangay Council ABC in partnership with Dr. Seno ilang UP Medical Alumni Society sa kaning programa nga information education campaign regarding sa vaccination. Kay ang atong liga ng magbarangay karon nakita ginamo ang mga tanang barangay council sa Cebu City nga naagi gamay nga kakulangan sa pag-communication ng information para sa mga tao nato nga kinahanglan magpabakuna. So ang liga ng barangay nag-launch ta og pabakuna ta nga program in partnership sa karon nga naay group focus discussion nga gimugna sa UP Medical Alumni Society headed by Dr. Steven Seno. Because it was him who pioneered this group focus discussion when we talked a few weeks ago, when we realized that there were very few percentage of BSW who were willing to be vaccinated, and then so we found the need to work together, and then so that we can make a very good information drive to the people that about this vaccination. So, Councilor, thank you so much. No? So, sakto gito na just last week, so usara ka week yun ang among organization ani ni sugod ni sa pag-text no kay ni sugod na sa among conversation sa among mga alumni na we heard na from a national level 15% lang daw sa mga BHWs ang willing to be vaccinated. Unya, ang atong local data for BHWs in Cebu City nara kuno sa 42% ang willing to be vaccinated. So, we decided na kining daghan namang mga videos, daghan namang information about the vaccination yung unsa ka siya saka safe, pero usa man gud sa ways in order to tangtangon gid ang mga myths, mga misinformation behind sa vaccination is to do a focus group discussion. Nya mas effective gud siya kay naa mo gid dialogue. Nya we are so grateful to your leadership, no, the ABC nya na we were able to have this in such a short amount of time na before mag-Holy Week nating naning klaseng activity. So with our volunteer doctors dire makakita mo sa background na naatay mga small group. So kining mga small group na 10, 15 ka tawo nya na doktor na mag-facilitate silang discussion para kining mga misinformation behind sa vaccination ilang ma-answer og magtagaan og saktong mga answers instead of musud sila sa barangay na kuwang sila sa information, no, kay Islam gyud atong mga frontliners in order to convince ang atong mga tao to get vaccinated, especially sa atong mga elderly. So Councilor, sa imong experience, unsa may mga kanang misinformation sa imong tan-aw na reasons kung ano mga tao dili magpa-vaccinate, no? Kay naa na magid na siya, no? Naabot na gid ang atong mga purchases, ang atong mga donations, pero naa man gyud po hesitation. So sa imong tan-aw, Councilor, unsa man kay mga reasons kung ano dili pa mabavaccinate ang mga tao? Well, number one, hadlok na sila was like about unsay side effect mahitabo nila, and then kanang na-fear nga inig kung vaccinate, di na pwede mo mabawi ang imong vaccine, pwede ka ganahan. So, na-sila wait and see attitude. Mutanaw sila unsay, maybe they just want to wait for the time. So, mga misinformation, especially sa atong mga social media, usay karon ay mga false, mga fake news, mahadlok sila. So, mo ni kaning education o kaning campaign na to, labi na kaning mga BSW, it's very good because sila gyud ang partner gyud sa mga barangay para iniglakaw nila padung sa mga sitios, inigstorya sa mga senior citizen nato, mga tungkaigsunan dito na ipapangutana, at least makatubag sila, well-equipped sila. Kay it's very important that they can show also the confidence sa katong mga tao nga atong i-profiling. So, tinuod gid na siya no na lahi man gud ang conversation gid. Lahi man gud nang kinta maghimo ta og message sa FB or kinta maminor tag lecture, di man gud siya enough. May man gid ang dunay gimo tubag sa tong pangutana on a very personal level.
So mo na i-hope atong mitabo diri sa atong FGD niya. Ako lagi nalo ko'y gamay correction ang amo ang chapter president mangod si Dr. Virginia Abalos, no. So ako mura na kog project diri niya. Ako sa mga kauban diri. Oh, mura na kog special projects leader ako diri. No. So again, we are very thankful na paspas kay ta na sa sud usa ka semana we were able to organize this, no, na we have 80 barangays throughout Cebu City niya. Ang atong project diri are going to be 2 days, no. So March 30, March 31 niya. Upat ka atong site. So duha ka site sa north o duha ka site sa south niya. So mag total 160 barangay health workers ang atong saryaan, no. So kaning 160 barangay workers represent the 80 barangays in Cebu. So kada barangay magpadag duha ka barangay health workers niya. And that will be part of our small group discussion. So we're very thankful na paspas kita nakatrabaho niya. Hopefully kaning atong activities today na atay makuhang good feedback, no, good outcome na i-dispense ani kining mga duha ka book representatives of the barangay mo discuss sila mga fellow barangay health workers unya mo disseminate ng information niya para maabot na gid sa atong barangay, no niya. Okay, so what's next? So I understand, no, si Councilor Ong has other projects gawas aning yung bakuna, no. Unsa pa may lain projects nimo, Councilor Ong, na you plan to do? Kaning bakuna, after this one, we will be doing a lot of postering campaign, telling people about pabakuna ta, no, and then some other materials that we will be asking from museum assistance that we can also share to the people. Maybe we can do some flyering and leafleting. We can go into that. One of the noble project himuon sa atong liga gyud is the Dugo Mo Kinabuhi Ko. No, that's in partnership with Vicente Soto and DOH, because we have talked to them and they have expressed their concern that last year kato sa pandemya gamay ra yung dugo nakuha nila, but they have still been continuing providing blood, no, nga lisod gyud pangitaon, no. So mo na kami karon kita sa mga liga nag-auhag mi together nag-auhag mi hinaot nga suportahan gyud sa mga katawhan ang kaning programa para makatabang ta sa Vicente Soto and DOH for the blood. Of course, di ta maghinaot nga kita may kinahanglan sa dugo, no. We will not also pray that our relatives or friends will be the one needing it, but isip isa ka Cebuano, we will have our social responsibility, no, para sa itong kaigsuunan. So naauhag yun mi nga suportahan ni nga makahatag ta, makakontribute tag dugo para sa atong mga kaigsuunan. So kana siya, Councilor Ong, how do we go about it? Kung ganahan ta mo dinate og dugo, how do we unsa may atong buhatan? We will also be clustering the barangays, murag 5 or 6 kabo clusters, and then we have already assigned according to the number of population nga pila ka book sila nga ilang output nga ilang pangitaon targets sa ka barangay, and then Vicente Soto will be there. They will be the one to conduct seminar and then do all the blood sa tawag niyan extraction and everything. Yeah. Kani siya part sa ABC na project na ABC, inyong yes. i-encourage ang barangay level Yes. na donate dugo para matambagan, para ma-suportahan Yeah, ang Vicente ang Soto DOH, ilang blood bank, Yes, no? correct. So gawa sa Vicente Soto na ba sila ang ospital na pwede mo dawat anong dugo? Yes, I think Vicente Soto is serving also other Parang hospitals. atong main blood bank na Yes, sa Vicente Soto niya. Kini siya together, you're also going to campaign for this para gani ma-launch, no? Yes, Ato ang yes. ang sagot yung pangan sa atong project. Dugo mo kinabuhi ko. Dugo mo kinabuhi ko, no, your blood is my life. Okay, sige. So kana siya again, no, in behalf of the UP Medical Alumni Association, in behalf of Cebu City, no, we would like to thank you, Councilor Franklin Ong, for supporting, no, in behalf of the Association of Barangay Councils, no, na kanang paspas kay tang nakatrabaho sa sudso sa kasimana nating naning klaseng project na sa akong tanaw very effective in order to disseminate proper information para ang ato ang tao dili mahadlok ng pabakuna, especially kanang mga elderly nato. So daghang salamat, Councilor Ong, and thank you for your time niya. Kuman, stay safe. Thank you for your support also, Dr. Seno, and to all your alumni. Okay, thank you very much. Good day. Welcome back to My Health Cebu. I am your host, Dr. Steven Seno. You are joining us in a very interesting activity together with the Association of Barangay Councils headed by Mr. Franklin Ong and also by the UP Medical Alumni Society. So with me in this particular segment, I have Dr. Jojana Telcasada. She is a child neurologist practicing in Cebu and she is one of the organizers of this activity. So Dr. Janet, good day and welcome to the show. Okay, Day. Thank you for having me, Dr. Steven. So let's talk about the activity. No? So what brought this about? Why was there a need to have a focus group discussion with barangay health workers? Yes, because in our Viber group, no, among the medical doctors of UP Medical Alumni Society,
there was a talk about how low the vaccine confidence is from the health workers, no? Gamay na ang gusto magpabakuna based on surveys. So we thought that this was a problem that we can help provide a solution. No? We wanted to be part of the solution, the answer, and so what can we do, no? So we thought, kasi we need to go to grassroots, because if kung wala'y confidence in the vaccine, we need to talk to the people why we need to be vaccinated. So that's how this came about. Na, come on, let's look for a venue where we can teach, educate people, and they themselves will become educators and teach the other people. That's how this came about. So the rest is history, because actually si Dr. Seno provided the conduit, the link, no, to the Association of Barangay Councils. He communicated with the group and they started this activity. So, di ba, information about COVID-19 vaccination is very accessible. You can go online, you can look for a lecture, or there are many posters, there are flyers and streamers. So, why the need for an FGD? So, a focused discussion is a way of teaching. No? So, more than it's used in medical schools, it's used in so many universities, and also in certain private and public sectors. No? Pero, so, why this particular format? Why the focus group discussion? If you look at the style of the activity, we start with a very short basic lecture on bakuna contra COVID. So it's just giving the basics, and after that, we divide the group into smaller groups. So the reason why we thought this is more effective is because we wanted the audience, no, the participants, to ask questions, no? So that, di ba, ang Pinoy medyo mauwawon man jud na siya. So if it's a smaller group, there's a better chance of people participating, no? Aron di sila mauwa, mangutana, and so they will be given confidence, no? After hearing the lecture and asking their own questions, they will be confident in talking to their members of the community. So, again, no, this activity is going to be for 2 days. No, March 30, March 31, involving 180 barangays, all the barangays of Cebu City, divided into north and south. And then 2 barangay health workers per barangay are going to be representing their barangay niya. Kining mga barangay health workers, doon na sa mga kauligong mga pangutana, gikan sila mga constituents, no, so from their own barangay niya. Dire, in this particular forum, in this particular focus discussion, ato anang ma-discuss. No? So, coming really from experts or from doctors who have read on the material, we've also consulted with our peers who are experts in the topic, we're able to give them the proper information na hopefully, sakto among pagka-deliver. No, na para sila mismo ilang madawat, ilang ma-absorb, para ilas ang mahatag sa ilang fellow barangay, they're members of the barangay. So, Dr. Janet, unsa may imong nakitang mga questions that have come about from the focus group discussion na warrants good na a good answer? Yeah, you know what? The questions were really common questions also that were actually asked or answered already by what is posted on media. But I think the difference is really engaging. No, there is parang sincerity when you provide the answers. So in our sessions, the common questions were, kinsa ba, ang buntis ba, pwede bakunahan? No? That was asked, no? Kung doon na ba'y sakit, pwede ba gihapon bakunahan? Na ay gihapon, nagpahibawasan sila sa ilahang worry about getting the side effects, the adverse reactions, no? And what to do. Tapos, there was also a question if ang mga bata ba, dili ba sila pwedeng mabakunahan? That's right, no? So, what that tell us siguro na coming into the focus group discussion or coming to today's session, na nas like their own information about it. Yeah. No? They just want further clarification na kanang information online, basin dili kontento. The answers we may be giving them may be the same. Yeah. But it's just the manner of delivery niya. Kana ganing, when you deliver it in person niya, very enthusiastic, very sincere, murag mas receptive. Yun niya, hopefully ila silang matranslate silang mga barangay, no? Maybe they also think na kasi to see is to believe, to hear is to believe. This is a doctor. Diba? I mean, let's accept it na ay
trust in the doctor kasi he's a man of science. So, if this is what he thinks and this is what he believes in, maybe sakto na. Siya mo man ang God kay murag everybody is saying they're all in the posters, but we were just really verbalizing it. And so it becomes human in form, and then there's more trust, there's more confidence na magpabakuna sila. And there's more confidence in them that they can share the knowledge to their members of the barangay or the community. Ato anang gi-recognize no na ang barangay health workers, they're really the frontliners in the community, in the barangay. Niya, if they themselves do not have trust in the vaccine or they themselves do not have answers to these very basic questions, no, doon naging chance ng atong vaccination nato dili ma-successful within Cebu City. Kay daghang hesitation niya. Sa amo ang my own focus group discussion that I was able to attend, doon ay hesitation because they feel as though na they are too early in the group, no, na ganahan sila unta na naay mas daghan na ma-vaccinate before sila, no. So posible magud na our elderly magod, they have so many concerns, so namin yung mga elderly na who have a tendency to be very cautious, no. So of course you cannot blame them niya. Lahi sa ilang approach kay they want to wait and see, but unfortunately na siya mga shortcomings because if they don't get vaccinated, ang katong mga succeeding na mga priority groups maungot, no, they will be set back even further. So it will be a domino effect. Instead of finishing our vaccination period for the entire Cebu City within a certain amount of time, mas ma-delay siya kay katong ang second step or ang second tier or ang first tier rather ni hesitate. No, so muna yung atong hope na atong matabangan. So this is really what we wanted to do, no, is to make sure that the first tier dili kayo malate para ang succeeding tiers dili malangay niya. Overall, we will all benefit from it. Okay? So were you surprised in the speed that we were able to organize it? No? So, within a week, no? So basically, we just talked about this last Sunday, and it's already a Monday, a Tuesday day rather, and then we're already doing at it, no? So, but then again, we work very fast, di ba? So, efficient. Sige, so, thank you, no, Dr. Jo Janet, for sharing with us your experience in organizing the FGD. And as we come back, we're going to talk to one of the lecturers for the FGD and find out what were the topics that we discussed during our FGD. So come. Good day. Welcome back sa atong show na My Health Cebu. Ako yung host, Dr. Steven Seno. Kaning atong segment, naatay ka istorya na barangay health worker ikan sa Barangay Apas, si Miss Rose Marie Gaitera, no, sa ka 5-year experience sa barangay health worker sa Barangay Apas. Ma'am Rosemary, may hapon, may adlaw diha, no. So, mag-istorya ta. So, nahuman na mo sa inyong focus group discussion, no, nya ang gahandle nimo kay sa inyong focus group discussion kay si Dr. Judith Apol, no, nya unsa may istoryaan ninyo, unsa man pagsugod sa inyong focus group discussion nya, unsa may inyong nasabutan paghuman. After ato sa lecture about sa COVAX lagi, so mao to na group, 4 groups me. Yan na ay mga in charge. Mao to sa amo si under na mo si Dr. Judith Apol. So gipang listing na mo ang mga nadungog, mga researches about sa COVAX, kung unsa na siya, labi na nako nakoy anxiety ba. So ang ako ang example sa akong mga pangutana is katong ako ang nangadungog. Kay which is hadlukan sa ko ana ba. Pero daghan ang mga klase sa vaccine nga ako anang na-try. But karon is nahadlok lug ko anang COVAX. Dayon mi trigger na ako anxiety, nagunahon na ko ana. So ang tanang mga pangutana nako until 7 questions to is natubag man sad niya sa maayo. So pasalamat ko ni Doc Judith Apol nga na-comfort ko niya nga nawala na gyud ang akong anxiety about sa COVAX. So ako 100% mapa-vaccine na gyud ko. Unsa may rason ng hesitant ka mag-try? Unsa may rason ng dili ka ganahan mo sulay sa una magpa-vaccinate? Unsa may imong kadlukan? Nahadlok ko tungod sa ato ganing sa una nga ding vaksya. Na example na ako na sa una ba nga bisag sa man lang to nga bata ang lagi tusukan niya, ang target day ato ang katura na kading vaksya na day ay. So mao to nga abot sa panahon nga nangamatay daghan. So mao sa nasod sa kung una-una nga what if ang tusukan day sa COVAX is ang katon lang naka-COVID. Unya which is wala man ko ana. Simba ko ba mauna niya ang ako ang kaunahuna
masakit na hinuon ko imbes ka nagamping mi sa mitaas sa una nga mibutog yun ng COVID sa una nga grabing pagka kuana sa mga tao nangahadlok. Sige manggod mi ato nga time nga nag-fail sa isa kuan pa to sa distribution sa QPAS, nagsa profiling nga mao gyud pagbuto sa COVID. So, parabuyag laman sad sa moang grupo is healthy man sad mi. Pasalamat mi sa Ginoo sad nga taas sa mi atong healthy kanang kuan immune system. So karon nga miabot na karong panahon nga daghan na sa mga Hershey nga ang mga resort gani nga marag i-convert lang sad nila nga kanang through COVID ba kay pang kuan lang sad ba nga kanang malibre na lang sad sila sa mga gastuhan ba daghan naming nadungog ana ba. So mao na sad na ako nga unsa man gud COVID. Kabalo ko nga tinuod gyud na siya. Pero naman ko'y daghan sad nga ang katong mga tao nga nagpa-convert to COVID ang lahang pasyente tungod sa money lang sad, reality na lang sad ana. Nga ning ana siya mao sa nang nadaghan sa contact tracing na sad. So mao na nga marag midaghan sad siguro. So mo na nasod sa ako nga dili na lang siguro ko mahadlok ko simba ko dili pa ko ready gusto pa ko makakitag ako sa mga ano mo na ko anya kung anxiety na ako may triggered hinoon di na ko makatug kay rabi nagahapon nga maingon nga karon na mo schedule ko hala uy unsa na manamarag nanugon-tugon noon ko. Pero ma'am, asa man ka schedule, asa man na imong bakuna unta? Sa kuan sa UC Banilad sa may senior high building. Oh, niya human, wala na lang kini dayon ng adlaw. Pero marama sa mig wala sad ni proper sad instruction sad ba. Wa man sad ni marag nagka kuan sad ni pero kung karon lang yun marami excuse sad ko kay what if mag-inject mag-kubak dito unya. Taud-taud ba ya? Di mi maka-attend. So matong miingon ko nga ma-excuse sa lang ko siguro karon. Kami duha pa may representative ani kay 2 PM ma'am. So supposed to be wala pa ang 2 PM. Naana ta dito. Naka-schedule naman, nakapabok na namig sakyanan. So maoto 1:30 ari na mi diri. So may excuse lang ko kung karon na to schedule. Pero naman sa insulting nga dili pa daw to karon ang schedule yun. So okay pa. So at least nga ko mahinoon kay aron kuanan pa nga kung nahuna ba. Is na kay mga pangutana na matubag Yes, og doktor. Pito ko to kapangutana ako ani Doki. So natubag na gyud niya tanan. Kay gikan sa nako anxiety, na ako'y kanang fatty liver, gallbladder, nya allergy sa mga seafood, something. So ako itong dalhon to ko mga laboratory result kay kuan man 1 month before nakapakuha man ko og mga laboratory through Champ Libre. So ako itong dalhon para mausay ako ang attachment sad sa ako ang health sad. So okay na to, pero at least na tubag sad ni Doc ni. So, sa imong barangay ma'am, unsa may simong tan-aw ba daghan magpabakuna? Or di ba senior citizen may ato ang gitarget karon kay mo may Yes, next oo. after barangay health workers. Simong tan-aw ba naa ba yung mga senior citizen na dili gyud magpabakuna? Yung ano man? So far, Doc, wala pa gud ni kuan anak kay wala pa man sad mi giingnan sad nga mangmuan sa mga senior citizens about ana kay nagkuha na nag-conduct na nag-profiling nga mga teachers sa daycare senior citizens so base mao na to siya pero sa ako alang kay nag-update man mi sa mo ang kuan karon sa family profiling so naa ni mga Hershey about ana uy ikaw mapakuan ka COVID vaccine ka so mao sa na akong giingon nga kung naapa, kung makahibalo ko nga na nag-i-inject ka, mangutana ko sa mga reaction niya. Akong brother sa Manila, frontliner man sa nasa ospital, mangutana ko kay silang duha, magtiayon, AstraZeneca ang laha. Yes, last February niya. Ang second dose sila is karong May. So nangutana ko sa iya unsa iya mga kuan, mga side effects or mga unsa ana. So yana siya gilantan siya. As usual kanang mararagod tayong nagpatitanos nga, mukuy-puy katong bukton. So, ana man ko kay sa una sad nagpa-pneumonia ko. Na kuan ko sa pneumonia. Highlight kay 3 days gud ko ato. Sa pneumonia pero sa ubang mga vaccine like flu, wala raman. Pneumonia raman nakuanan ko ato. So, mao na siya. Sa karon marag nakuanan nako karon. Kanang ko doon na kay mga pangutana na tubag na. Yes, natubag na gud siya do. Sige. Kay ako nakapabakuna man ko. Ang akong gibati mo ron na alay gamayng pamaol. Nya wa mo ko ilantani pero gisipon ko paghuman pero nawara man sad. No nya sa imong nahibong anbahin sa side effects sa COVID-19 vaccine. Murag maski dunay side effects mo encourage siya po ka na magpabakuna ang tao. Yes, i-encourage ako ang amo ang gikuan kay useless raman sad nga nagkuan mi diri nag-focus
group discussion nga dapat amo ang i-disseminate sa mga katawhan kung unsa gyud na siya. Sayang nga ako ang nakatunan diri kung di na ako sila encourage. So before ko ma-encourage ana, nakaturok na ko para good sample na ko nga kuha ka unsa man nimo ang imo pag-convince kung ikaw mismo wala ka kay base ang imong question i-back nimo dili ka makatubag. So wala ra. So kinahanglan ready na ka. Okay. Nya ang Ma'am Rosalie, ang Barangay Apas unsa kadako na barangay? Pila ka buktaw ang nasa barangay? Kuan ang Barangay Apas 27,146 population. Nya pila ka buk ang inyuhang barangay health workers para sa 27,000? Actually, sir, kuan man gud sa dok. Naasay new administration manay giingon nga city funded ug naasay barangay funded. Yes, Barangay duha na mi. workers, no? So Kanang dili gikan ko sa barangay mismo sa may city barangay paid mismo 14 mi ka BHW. 1-4. Yes. Okay. Nya ang sa city, Dili ko updated din ha sa ako nadungog is 30 na kuno sila pero sa ako ang nadunggan na sa una is 20 lang gyud na sila. Pero naay rin nadunggan ako nga mao nga na dili ko sure. sige. So ubay-ubay sa DI. Yes. Ubay-ubay sa DI ang inyuhang i-handle. Yes. No? So importante gyud na kung namong kamo magina sa barangay, kamo ginang istorya sa mga tao, Yes. na kanang information na inyong nadawat turong adlaw, I-disseminate inyong siya. mapasa. Yes. No, na inyong ma-disseminate. Hopefully, ang kanang inyong nadawat na information day enough para kung kita na magutanan sa community, makatubag ra sad mo. Yes, kay gi-take note na gyud na ako. Naka-listing lang gyud ako mga question. Ako man gyud gibutangan dito nga answer sa question number 1, answer mao na siya. So, posible ka na ma-question, ako sa nang ma-relate. So tagay ko numig example sa imong mga questions ko no, ma'am. Kung unsa may mga pangutanan nimo diri? Kato, mao to siya dok nga simba ko kung ang COVID vaccine nga ang injekan ra din niya is katong naka-COVID na. Like sa dingback siya before, kamao gyud na nasod nako. Oh. So, mao to natubag ra sad nila. Dayon ang naasay video clip nga naghatag sad sa ako nga after 4 to 14 months pa daw manggawas ang side effects. And then naasay kuan sa didto nga pagpatay ko sa mga population para kay overpopulation na kunuta. So may ana niya ko unsa kaahan niya ang naghatag ko sa nag-create ko sa virus is China. Anya ang naghatag sad sa kanang nag-donate sad sa vaccine ang China. Unsa? So daghan dig mga information no na Yes. misinformation. So kaning FGD nakatabang kay nasakto ang imong information Yes. kay mo sa imong ida sa community. So daghang salamat no Miss Rosemary no Gaitera ang ato ang healthcare worker diri sa Barangay Apas no. So daghang salamat. Okay. I hope nakatabang gid ang FGD. Nakatabang yun. Salamat kayo. Na-convinced ko para sa akong kagalingon. Salamat kayo ni Doc Jodet Takol. Nakamlik na niya. Thank you. Ay, salamat sa name mo, Doc. Good day and welcome back to My Health Cebu. You're catching us at a very interesting activity, the focus group discussion for Barangay Health Workers. Unya ang ako ang guest for this particular segment, ang ato ang lecturer sa ato ang plenary before ta mag-focus group discussion sa ato ang COVID-19 vaccination discussion ay kay si Dr. Yasmin Humawas. No, she is a surgeon, no, and then she is so gracious no to allow this lecture this afternoon to lend her time. At the same time, I know she is very scared to do this interview on TV or using a video platform, but I forced her no to be able to do this, and she has graciously consented. So, Doc Yas, thank you so much for embracing these are focus group discussions na nasa mga 10 to 12 per person. So, just to give our viewers an overview, unsa may content sa ato ang lecture? Kuan ra siya, Doc. First, it was a situation, unsa na yung situation or status sa COVID infection in the whole world, and then how it looks like in the Philippines, and then in Cebu. And then we wanted to emphasize why it's important that everybody take the opportunity to be vaccinated, because last year it was such a different feeling among us. We were hopeless, we were very worried, anxious, and this year finally we have something that we can use to fight against COVID, no? Yeah. Sayang lang kay I was hearing from other friends na there were some health workers who balibad sa bakuna. Unya, ako for me, sayang kaayo bitang opportunity na maprotektahan unta sila. So that's what we discussed aside from the situation now. Kung unsa ang function sa bakuna, what it is, and how it can affect our bodies. That's right, no?
So ang ako understanding, yes, no, so if I may just guide the viewers kung unsay nahitabo ron, so ang atong activity is only 1 hour supposedly, no, nya sa sunod sa 1 hour, very short ang ato ang lecture niya. I am so glad that you are the lecturer because among sa atong mga participants, ikaw mo'y mas fluent sa Bisaya. Gituyo gina siya because we wanted it to be as personal as possible, no? Na although we can all of us can speak Cebuano, pero lahi magud ng Cebuano na more scientific na lecture. No, naagoy mga words na dili nimo ma-encounter in daily conversation. Yan muna siya reason na nalipay mi na ikaw ni volunteer ka for this particular venue. So again, upat ang ato ang venue na atay Pitos para sa north, niya naa sa diri sa Code Ramos, apil sa Nisa sa north, niya na atay mga south naman siguro din Cogon Ramos, no, niya naamong way Busay, so Busay is also north man siguro na siya, niya definitely ang Tisa atong fourth site is also going to be the south, no, niya with all of those atong mga FGDs nato naatay ma-cover ng 80 barangays, 2 representatives per barangay, so suma total 160 ka healthcare workers ang ato ang mga FGD. So after imong lecture, yes, nakadyut ra kaayo na it lasted less than 10 minutes niya. We already started on time. Okay? So, ang kanang after the short lecture, just to give an overview before tayo go into the FGDs, ikaw sa nag-facilitate sa kag-usa ka FGD, no? Nya, sa imong discussion, unsa may mga questions sa nanggawas during the FGD na wala na cover sa ato ang lecture? Ang pinaka-unusual na question nila was, naabay executive order bahin sa pagpabakuna. So, nangutan na kung anong gipangutan na, apparently kato na question, gipangutan na sa usa ka constituent sa barangay health worker. So, nangutan na kung anong nangutan naman siya. Kato di ay, murag gusto mahibaw ang constituent kung pinugsanay ba ang pagbakuna. So, yun po dili man, naara na nato kung mudawat ta sa opportunity or dili, wa manipog sanay. So, matong pinaka-unusual na question na dawat na po. Nag-interview man na ako sa si Dr. Janet, one of our organizers, and she said that there were concerns about can they give blood afterwards, no? Can the pregnant get the vaccine? Yes, that's what Oh, yeah. Of course, all of these now were very personal questions that we felt that really came from the barangay level. Yeah, we were so fortunate enough to be able to catch it and to provide the right information, no? So, ang questions apparently dili lang siya mo range sa health, na sa mga sa government, sa personal, no? Nya. In fact, ang group ni Dr. Judith Acol na interview na usa na coming into this, dili gid siya ganahan, no? Kay nahadlok gid siya kay nako na siya experience before with a bad vaccination. Nya karon na niagi siya diri, she is now according to her a devout advocate now. Amot lang ron kung ma-translate mo into the community. So I'm glad that we were able to make that change in such a short amount of time. Okay. So ang unsa pa may mga laing questions gawas sa executive order, Dr. Yas? What else do you think na nilang na-encounter? They're asking kung naay adverse reaction sa pasyente na bakunahan na aba daw tabang na ihatag katong vaccination center. So, ako silang gi-reassure na in terms of kanang immediate na adverse reaction, obserbahan man ginatan ng bakunahan for 30 minutes to 1 hour before sila papaulion, no, para sure gyud na okay sila. Unya, usually sa akong kinabakunahan naman sa kudo, naaman na ihatag na hotline ang vaccination center para bisan niagi ng usa ka semana, 2 ka semana, kung naagyud kay gibati, pwede man gyud ka motawag sa vaccination center. Nya mangayo og tambag. Unya, kung pananglitan grabe gyud ang reaction nimo, pwede ra man sad ka mo diretso sa vaccination center balik or sa ospital na duol sa inyo, ha. No? So, gawas sa steps, no, na atong gi-explain nila nako unsa may mga steps kung imo nang turn to be vaccinated, what are the things that you're supposed to do, no? Apil na anang kung kinta naa kay mga sakit imo na nang i-express daan, kay apil man na siya sa screening. Unya ato sang gi-express nila kung unsay may tabo afterwards, so including na siya ang ato ang pag-monitoring na nasa 30 minutes on the average para nang may bawaan kung naabay mga adverse reactions such as hypertension or allergies or whatever cause mga sympathetic or parasympathetic responses afterwards, no? Unya, it's also good na atong i-share ang atong personal experiences, no, as having received the vaccine itself. Na ako personally, I did feel I felt a little tired afterwards. Na ako'y colds. I'm not sure if it was brought about with the vaccine or na lang yung ko'y colds, but I did have it afterwards. So nothing adverse yun kayo. Having shared that experience, it also builds their own confidence, no? Although kadaghanan man siguro sa itong barangay health workers today na naadire na vaccinate naman, no, very few na lang ang wapa. Pregnant siya first trimester.
Nya ikaduha, tungod na siya goiter. So ako siyang gi-advise na pag-clear usa sa doktor. Kay again, dili man ni siya basta-basta na bisan kinsa bakunahan. Very strict ang screening process no sa pagbakuna. In fact, when you get to the vaccination center, napanay steps, dili ka diretso tusok. Napanay question and answer, napanay i-advise ka kung unsay pros and cons about being vaccinated, and then third, napay i-advise ka kung unsay buhaton if napay bation. So dili siya murag hunahunaan gyud ba? Dili na siya basta-basta kay ang ato yung primary objective sa vaccination is makatabang ta, dili man ta gusto na mabutang sa paligro ang usa ka tawo. No, so sakto na siya no. So importante kanina ng klaseng dialogue no. Ang atong point mo ani is dili lang ta maka-vaccinate. We want to make sure na ang mudawat is remains healthy. No? Nya kanang again do no harm. No? So first do no harm. So di gid nanto nakalimtan. So I think that's also important for them to remind our barangay health workers na although wa magi perfect na intervention no, so maski paracetamol will have some problems eventually, pero it's been taken in certain amounts, but in general murag na gyud na siya giway gyud nimo ang benefit against harm. In the end of the day, what you want is for a healthy person no, so we will never forget atong advocacy to first do no harm and really to protect no our fellow Filipino or fellow Cebuano, especially in this forum na very important no? That's exactly why kanang naay medical problems atog yung ipa-clear gyud usa. Importante sa ninigikan nato personally no na first hand information para ganin sila mismo magmugay sila confidence when they go back to their barangay. Sige. So we're about to close this segment no in this particular interview. Woo, we're done. Pero yes, can you just give our looking at the camera and giving our viewers your last reminders about COVID vaccination and the things that they should remember as we become vaccinated as a community. Okay. So for this afternoon, I was very happy for the chance to speak with our frontliners in the barangay, and they were also in turn very grateful for this opportunity to clarify some questions that they themselves were asked but could not answer. I'm so happy that the vaccines are here. It's an answered prayer for me because last year everyone was feeling so hopeless and anxious, and now we have a ray of hope, no? But of course, dili ni siya basta-basta ihatag. We have to make sure that whoever is receiving the vaccine is safe. That's why i-screen yun na og tarong. And then, even though mabakunahan na ta, it doesn't mean na makalimtan na lang nato ang safety precautions. So, even after the vaccination, padayon gihapon ta sa pagsulubog mask, pagsulubog face shield, kanunay na paglimpyo sa kamot, o pag-obserbar sa physical distancing. Kay so far, that is the best way to protect ourselves na sure ta na walay adverse effects. That's right. No? So, sakto nang giingon ni Dr. Yas na just because you get vaccinated, it doesn't mean to say that you should relax ang imong mga health protocols. So, continue to observe them, especially the wearing of the face mask, the shield, the frequent hand washing, and the physical distancing. So, daghan salamat, Yas. No? I know that I sense your anxiety, but you have overcome. You overcome. No? So, like you're overcoming your anxiety, we hope that we too have overcome anxious beliefs and behaviors regarding COVID-19 vaccination today. No? So, we lead by example. Okay? So, we thank you again on behalf of the UP Medical Women Association and also our partners at the Association of Barangay Councils, si Mr. Franklin Ong. We would like to thank everybody for joining us in today's segment on our focus group discussion on COVID-19 for barangay health workers today. So, good day, stay healthy for the rest of Cebu. Maayong adlaw din natin tanan.